لتلتمره نخوشخانه یا شهید زاوسینگ درین خواه نخوشان را به پره وکریه. او نخوشخانه یا آلیا هیواسور آ کرد و تبری و برن. در دورا دسود اندام دکتر تیدا کار دکن. حوال ما محمد بادلی راپورا که تایبت لسر و نخوشخانه یا آماده کریه ام به هفته تماشا بکن. اف دیمنین نخوشخانه یا شهید زاوسینگ آلباجار تلتمره هاي كتبت لك دواء ان شاء الله تاخذينه خلال اسبوع. یک جن خوشخانه کو لهرمی دریه خو جن خوشان را بی پروکریه. روزانه اف نخوشخانه جسد و پنجی حتی دست نخوشان پیشوازی دیگه او جالی کارمندین هیواسور آکرد تبری و برن. أذكر بيجي وقت بيجي هجمارك نخش جوتين مشفي أم والي كار دم بوار آلي قسم عياداتها تقريبا دقيقة صدو بينجي كسي وقسم إسعاف يجي شغالة أو جي تقريبا يعني وسطيا أذكر بيجي ست شخصتين آلي أم بوار آلي كارن روجانا طبعا دساري من إسعاف يجي هنا أو جي يقبي على مدار الأسبوع شفروا شغالن كان جي حالات هن مثلا زي دي قدرتها مش فيبن اموارات كان علي باجاري حسكي يا خوش خناقل او حسب دخواز يام اللي شي بنبي او كنت خازهر يعني انا قش بالمجانه ابدا انت مقابلتنا نور رقاك يعني كان باش دوينا خوش خانه دهن باش برن براستي باش مخاض هي نسائيه هي داخليه هي اطفال هي باش اشعه بسيط هي مخبره اسعاف يتكار بيجي بقدرات باش هنا او موجوده نخوشن کو سردانا نخوشخانه دکن دبیجن لطيفين والله براستي كسين لفر خدمت دكن پر باشن ام جوان پر رازينا. دکتور عمر او یک کارمندین کو جی خو دناون دا لزگین آن خوشخانه دا دگره دبیجه دوان دمین داوی ده وان گلک نخوشن کو بجعری کتنه پیشوازی کرنه او جبر چافکانیا آوان نپاقجه نخشي أنا قلك معاوينة اسهالات ما اسهالات جبر آبا ما نباشة قش آبا نمعقم ونباش لأن تني جم تني خابور تني أبياد أثرين سر ملت وسر الشعب وجوك ناشفة تزانا أنا قاب هبي تشتاقش شينا دمو ونخشيدن التهاب قصبات أنا قريب هنا بس قلك فر معوي سهالاتن وبدرشن هیواسور کرد جده 1012 و بیناور کارو خباتن خواه لروش آوای کردستان دوام دکه ایرو هیواسور نیزی پینجی ناوندین خواهین تندرستی بی برانبر لپیشیان نخوشان لهریمان باکور و رجلات سوریه وکریه هم من البرد من الوضع يعني من الجو. هاي كتبت لك دواء ان شاء الله تاخذينه خلال اسبوع تشوفي وضعك اذا ما تحسنتي تراجعيني.